isa sia Vilingi wa Mauvoo. Musesa ni saunga masa 3:30 saweyo ti matuko eli himwaini we 11 mwaka ni 2022 na ile ndi uthocha na moko eli thino wa Vilingi wa Mauvoo kumathi maondola medho wa maikitika muthanani wa umundi. Bita Veronica SYOMBUA sharondira no kwithwa aitwa liula Mauvoo kwanza ya meko ikatambe kwa taala tumanengete uito utukuni wa umundi. Tukumbanesie ni pamwe na wavinya kukindilila hata ukuthukumana serikali nene kwa bakuvi. Jonathan Mweke na Terimbaika kolotwa ni Musumbita andiki atinika. Atongo ikwendeka mathukume mwene ndi kwa vamwe vatengu sanisio. Musumbi kwa sia Kenya taikwili wa mustalini wambe kuikidya muwo. Vilingi wa Mauvoo. Musesiano tukwatania kwisla Facebook ta Mutongoi TV, YouTube ni Mutongoi TV /FM official. Governor wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni wathana kuthukuma mwene nthi. Ndeto hii nene ya sokoni wa matu ivindani yese soya kosa mawoni ma mwene nthi. Ward siondesi miongo ina yende iwe kaunti ni ya Masaku. Oingi wa vinyani wa asiata ukuthinikia maundu alama vinye mwene nthi mbe dhini wa utongoi wake. Haidhingilila ta ukuthukuma na silikali nene kwa vakuvi kwa vata wakumuna mwene nthi wa Masaku. Ivindani uni wanya ikisia maskulu kauta liwa mana wala kulia enendi kusembanya na mbwela yambiye kuwa nikenda makavikie kuima kwa ivinda. Na endi Mundui Joseph Musimi nuwa tumbanisia Mauvoo. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti niwawetakana enenthi yumakethia wana kivalua cha kusiaisya kwa vakuvi milati ila kwithiwa yambililwa ni serikali ya kaunti sikahiyoni sya kuikithia umilu nthini wa milati isu na kuikithia enenthi ni mathukumwa kwanzia ila ya elite. Katiba yetu inasema kabla hatujawafanyia watu ile kazi lazima tuende kwao kwa ground, tuende tu confirm na wao zile vitu wanataka zifanye. Leo nimekuja hapa kukutana na nyinyi, munipatia mahitaji yenu. Haya mahitaji yenu mkinipatia, niende nitengeneze strategic plan ya miaka 5. Kila mwaka tutakuwa tukijua Kidhimani Ward huu mwaka tutafanya project number 1, 2, 3. Mwaka wa pili 3, 4, 5. Hivyo mpaka tufikie ile target tunataka. Mumenipatia priorities, lakini kwanza tuta prioritize 10 for the 5 years zile muhimu. Mwandu wa Vinyandeti enena kuya matu ni kiliombunge cha yata dhini wa unene ni ene nthi yoluwa undume kuvangithia nsiyamba ilu ya kuvikiwa ni maendeyo ma kaunti. Wavinya elese kana komiti sya kuungamia miladi ya kaunti ikasava wavau na kuungamiwa ni ene nthi makisio kiu wala mulati usu ukwambililwa. Tutatengeneza committees zile za kuangalia hizo projects kwa ground. Project ikienda vibaya, wewe kama mwananchi, hata wewe utakuja kuniambia kama uko kwa hiyo committee, kwa nini hiyo project imeenda vibaya. Sio kupatia Wavinya kazi peke yake. Tutatengeneza committees, musimamie hizo kazi na mukue answerable, kwa sababu hizo vitu ni zenu. Ingiri waende ya kuthingirila kana kithi wakilenga kuetembesa muvukoni kwi mwene nthi ondumwe na kumulika makontrakta alama lela nthi ni wathukumiwo na ala angangania. Gavana wa keli wa kaunti ya Masaku ingiri waelesya kana maundu asu manenganwa ni ene nthi ni waonene ni osu na ula wendeye kana public participation nukwithi wa inenga ya nyambe aithingilila eitha ithukumana na serikali nene utongoini wake Musumbi William Ruto kwa vakuvi ni kana kuweta maendeyo kula kwi mwene nthi wa kaunti ya Masaku. Mheshimiwa Ruto ulipochaguliwa president, sasa wewe ni president wa kila mtu Kenya. Mimi nilipochaguliwa governor wa Machakos, mimi ni governor wa kila mtu Machakos. Wale watu unafanyia ndio
Wale watu nafanyia Machakos County ndio mimi ninawafanyia. Hawa watu wote ni wetu na lazima resources zote za serikali, especially za county government ya Machakos, zikuje katika county government ya Machakos kutoka national government, na sisi kama watu wa county government of Machakos tukipata pesa zetu katika county government ya Machakos tutatumia pesa zetu vizuri. Yale yote tumeongea hapa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu tutafanya. Tutembee pamoja, tushirikiane pia na serikali kuu, na nataka kuwarudishia shukrani. Wamenipatia boreholes 12 wanitengenezee katika Machakos County. Mimi nashukuru sana, tutaendelea kufanya na ninyi. Watu wa Machakos wameshukuru. Endeleeni na kutusaidia, mnajua huku pia ni dry. It is a nasal area, kwa hivyo angalieni pia kama kuna mambo mengine mnaweza kutufanyia, hata sisi tukijaribu watu wetu waweze kusonga. Mwandu wa vinyandeti ni waende ya kunenga na utethyo kuyene nthi nikenda kulunja ucha nanza himakulia malike miundani na kuima ni kumana na mbua nguvi ila siendeye. Nasikia watu wengi wakisema mnaambiwa mvua ni fupi na wengine wanasema hawatapanda. Mimi nataka kuambia watu wa Machakos na Kenya, wajamani, tupande. You never know. Mvua ni ya Mungu bwana. Nakumbuka kuna wakati tuliambiwa hakutanyesha, kukanyesha El Nino. Kila mtu apande. Josephat Musimi, Vilingi wa Mauvoo. Musumbi William Ruto ni wolota andu 50 na imwe kutuika andiki ateni kame vyani kivathukanyo vala ula unaetesia kivila cha ugavana kauntini ya Kitui chama cha UDA Jonathan Mweke wolotwa mwanani wa muvyani wa Muika na Mathau na keulono kitia uyumbe wa kaiti na chama cha UDA Teresia Mbaika olotwa ata mwandiki muteni kama vyani wa serikali sia mitiuko angealama kwata mianya isukuma ukambani ni Veronica Mweni Nduva muvyani wa Mivae na Joseph Mutavi Mudhiani wa Social Protection and Senior Citizens Affairs. Kennedy Mulinge ni watu mbanise Mauvoo. Tavali ndasa ya kumanda andikima kutoa miongo 5 na umume vyani kivathukanyo ya serikali hila ya mbisi mbe wa moyo mwana nusu mvitu ni ya viki ya mudia wa keli Savali 8 la miuke mbe wa ndungili kenda la mausu itimiana kufikia kuvingo kwa jiseso matuku miongoli na muonza mamoyo wa kenda mwakani vala kata wa ndungili kenda yana yemwana miongo 5 na ina la mausu itimiana ndumana 5 na miongo 5 ni mama kwa tile ingilia wa kuita sekaloni siya kudhungululwa kana interview sila siatoyo katika tuwa matuku 12 na matuku miongoli na ile mamuimu vitu wa 10 nzama ya Public Service Commission nzama hiti la masito kwa ivinda yengi kufikia ndo manale na miongo 5 masito ala chuma kivitu mananengani kwa President William Ruto kolota ndo ala kwenda Mithena thandatuti na waki President William Ruto haipetokithia masieto maando miongo 5 na imo maandiki makutoa masieto ala wanenga na kwa mbunge nenene kana kuthuimwa mbe wa kuithio kithitu cha ofisi na kuambisya wea kati wa masieto ale mbeta ukamba yoneka kuketha vanene vala ya kwatamia na ina hila ya anitio kauntini tetu siya ile mbeta yi ulona wakitia kivila cha bunge wa kaiti kauntini ya Makueni hungua chama cha UDA Terimbaika aiketha vanene kwa kunewa mwana wa muandiki wa kutoa ofisini wa munini wa Musumbi kuungamia maondo ma serikali sia metioko vala ukitho itethenesia na Julius Korir ulawe munini wa governor county ni Ilovi katoa mwaka wa 2013 na 2017 no kitio governor wa county ungwa chama cha UDA Jonathan Mweke na kililikano mesani ya Musumbi vala yuni umwaka to waandiki elema kutoa lamasa kwa muveno wa maondo ma Mathau na Muika vala ukitho itethenesia na Ismail Madehi katoa wangi kuma kambani elama kwa tamia na Veronica Mweni Nduva ula ni muandiki wa kutoa muveno wa thukumi kwa mwene nthi vala ukitho itethenesia na Amos Gadesha Joseph Mogosi Mutavi na keikwa ata udhimu venu udhukumika na leba vala ukwitho wa aitethyanisia na Geoffrey Kailuko Estangero na Aurelia Rono na mama ikwata udhi wa kwitho wa meandiki maa kutoa ofisini wa Minister Munene Musalia Mudavadi muveo sese iwa nthine na wui kwata andiki maa kutoa tatu hevo Professor Julius Bitok Caroline Nyawira na Raymond Omolo
Patrick Mariro hayukila kwithano mwandiki wa kutoka muveni wosese yulotongo ene ulali muyumbe wa Garissa Town Adan Bare Duale muve wa Kenando ikwata andikele makotoa Evo Dr. Chris Kipto na James Muhati Dr. Coril Singohei na Roslyn Njogu maikwata miana muveni wa Mondoma ndisi anza ulotongo ene ulona governor wa county ya Masako Dr. Alfred Mutua muve wa Itheka ikwata miana ile ya andiki makotoa Evo lona muyumbe wa Langata Nixon Korir na Charles Inga mveo kuina malelo lotongo ene ulana senator wa Elgeyo Marakwet Onesmus Kipchumba Murkomen na woi kwata andekele makotoa Mohamed Dagar na Joseph Mungai Mbugwa Dr. Bilio Kipsang na keitongewa muveno wa Kisomo valokidho itedhenese na Esther Muhoria na Beatrice Nyangala Ariki Mutai na kiaendea kwithe mwandiki wa kutoa muveno wa Nema valokidho ithukuma na Philip Kelo Arsamam Eba suba na hapo imesama mimi Patrick Kilemi na Susan Mageni maine wa mwana muveni wangu watani ya maondo make via Sala Kana Cooperatives Abubakar Hassan Juma Muhwana na Alfred Kombundo maine wa mwana muveni wa tandithia muveni wa witi wine wa andekele makutoa Engineer Peter Tum na Dr. Josephine Buru ulo wamekumukanelie na uo wine wa Professor Edward Kisiangani na Engineer John Kipchumba Tanuhi Elijah Mwangi Betsy Mudhoni na Shedrack Mwandima maine wa mwana muvene wo dhiwande kana mining muvea wangu watanayo yandesia umelono wa sio uine wa Abdi Dubat na Idris Dogota Alex Washira na Mohamed Liban maine wa muvea wa Mwakina Mauta muvea wa kiwu uine wa andekele makotoa Dr. Paul Rono na Gitonga Mugambi muvea wa Otalina na muna uine wa Mohamed Bashir Sylvia Muhoro na John Ololtuha na muvea wa Moidhulu kwa uine wa Efandas Kimodho na Festus Ngeno Ken Mulinge Mutongo TV. Ayumbe kuma molengoni wa Kenya Kwanza ni makathi ya itambia ya Musumbi William Ruto kunenga ilembeta ya ukamba miana ingi ndini wa maminista makutuwa ndini wanzama yake ya maminista tuyo mundi ndini wa miana ya wolotani. Musumbi William Ruto ni wolota andu ana kuma ukamba miana nisu itambela Ayumbe ameweta Ruto ni mundu wa wadho na kuyanisia. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Ayumbe mulengoni wa ngwatini ya Kenya Kwanza ilembetane ukamba yunde maumia ngatho mbingi kwa President William Ruto kwa kunenga ukamba miana ingi mingi ya maminista makutuwa nthini wa serikali yake. Webi ndani yake ili tina wa kutunenge mawaziri umundhuni watu nenge PS kuma makueni mwitu ito weta wateri mbaika kuma kwea kaiti na watu nenge PS kuma Kitui ulona ita sio governor na wa deputy governor wa Ilobi mwana ya wito weta wa Jonathan Mweke na mwana kionge wito wa Kuya Masako na vile vile ni watu ikidwa permanent secretary wa labor na mwetu wito weta wa Veronica nduva ulodho kuma katika embassy ya US na ukunita uya mwingi muno wa civil society ma NGO civic education vile vile na hatu ikidwa ni WPS wa maundu ma affirmative action alame kuhusu aka mekuhusu disabled na siendo sia muthembosu na tutunge Musumbe muvea nondo ibela isiyo ande na utunenge tonamo kunia kula mbingi tuigwa twindini wa serikali kwanza asionde tuigwa tu recognized katika serikali ni kulia kamba ma support serikali ya mheshimiwa Ruto nondo tayari ni waona nje kuoko kwa kwenda ku walk this journey na kamba na nimambio realize siendo ilo na weta anaweta asiago nundu ithia kamba ethetwa newa PS ina nitwe kwa neza makuwe ni mane omwe Kitui mane omwe Machakos mane weli ithie niona tegwa moyo nundu tene tina twatwe serikali mainene ya vamia koni ya mbunge Musini Lovi ni maweta tikindu hoja kawaida kwa President Ruto kunenga mbai miana ina serikali ni yake yulua ingi tatu ya maminista ala manavi dhiwe chumani kivitu wana nyuwaundu we wendete mbai ya mukamba meko make maende na kutu vindicate ala tunamsupportia kwa wina mwingi muno andonea mea Ruto ni mundu musio ndabu hao masito ala wetani ya namo na mundu amanika kwa meka make lakini ndamo muko ne visa wa kila yukende cha
sia serikali nanenga ni tunaminengi only 25% support na musumbi ulo ulikilethwa generous enough atunenga ma minister eli na atunenga PS ama PS ana uenda ni imagine kana onataeke serikali ya ange ni nalikile uenda tumane makwatite percentage nene maybe mayesa wabikia kutunenga mianela tunengeto yake serikali unenga ni wa miana ya maminista kwa ataalamu maki uteti withitwe uisiwa ta umowe na kelelo cha kutanithia lembeta ya ukamba metho ma chama cha UDA na President William Ruto masia isie kulani nene sia kivila chosumbe sia mwaka wa 2017 na tuenda unenga ni assurance kwa kamba kana bado kwa mheshimiwa William Ruto ni kuende na extend kuona more and more kambas melikita serikalini twende na mbe otukule musumbe ibinda abikia ya maparastato ma chairman ibinda abikia ya ambassador katika ministry ile nengetwe governor Alfred waziri yu nikienda zaidi anatoa kwa hata ambassador vile nitoa kwa hata ma chairman na ma director ma parastatos na ma CEO ma parastato hizo nikienda zaidi ambaye amukamba ni asio kabala atoa serikalini kwa uniboya ponde bala mukamba we a support serikali no His Excellency Samuel Ruto nikenda withie nitwaendeanesa na ini situ kuendeana neo maambassadors nutu neo ma CAS na appointment yonthe ya serikali no ukethia mukamba ata umisi bau ana yumeithwa maikwatana na Daktari Alfred Mutua muveano maundu manthe sianza mwandu Penina Malonza minister muveano utalii na ende mwandu Monica Juma ulane mutai maunduni mamu wanthe kukitia mwana ambaye ya mukamba serikali ni ya Kenya Kwanza o maende kuthukuma ndenima alama nengo ibela ni kongole ni congratulations mwaka mbungeni nitu mabetokithia indi tunabetokithia alange manane ngatibela sio minister tumabetokithia nitu kwambiana na yumbe nikenda weze nitu mabetokithia na kuba hiki tumicha tuwe na andume katika places of influence na hithi mukamba nuko thinika nundu akamba lama mina olika on their own behalf peke yake melikabu kenda wiseithia kwoko kone kwa touch akamba langi twena mo katika region sito or might touch other Kenyans nundu role yo extended to the whole country ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vamo sinilovi nye nitawa Benjamin mwaka atongoi ni makulwa mathukumeme mwamba kusungia mathina ma mwene ndi ondu mwena kwa ilia uthukumi wa serikali cia mitiuko na ula wa serikali nene uni uneni wa MCA wa Kangundo ya uthuloni wa Sua Charles Mbuva Muli ula wetakana itina wangusa nisio kuoneka nthini wa utongoi muvitu na ingi vindani ya uteti yu atongoi maile utumia ivuso yoo kukwatiani ya enenthi na kuikiithia alamata na avikio kwata myana ni mooswa ondumwe na enenthi ala angi uneni wake wikwatwa mbaunia memba kauta kuma bungeni ya kaunti ya Masako alama weta nimeyumbanitie kukwata mbau gavana wa Masako mwandu wa Vinya Ndeti ndini wa utongoi na uthukumi wake Boniface Mutisia ena Mauvoo aina nandini wa chani chamba na cha umatungia nende muvegila chato ya soko ni wako ethi Kangundo MCA Kisioki Charles Mbuva ni wa makulia nende mevitana nanzaki ito nyauma nyandini wa maundu maki utongoi aiwetakana masindano maki uteti ni maviteto ni vinda na nonginya na mwenende makatethe kwa kukwata maendeleo. Tulikuwa tunashindana tukiwa wengi na kwa sababu ni mashindano watu wote pengine hawakunipigia mimi kura, lakini wakati tumemaliza kuchaguana tamino nyubana ulawa asinda atuweka mutongo iwandu onde. Kwa hivyo kitu ya kwanza, I have brought leaders to the table na hata viongozi wa siasa ambao tulikuwa tunashindana nao. Ingine wamenda tongo maikaende kuongelanga nthusi ya kiureti kana lama nethito maisindana na monthinu usakwa ni muvitu indi kutumia vuso kusonga na mbe na kuosa matambia la matonya kuthukuma mwene nthinamo. Pia tukiendelea na kuwafanyia wananchi kazi ando ala tunasindana kivila na motia maitha tabi kama ando tuithukuma enende kundu kumwete kathukuma anamo kundu they are resourceful person na mena kineko. Wakati tumemaliza uongozi, tumemaliza uchaguzi, it is time now to move to the next level.
no mpaka yuto dia tuelengi limbe na tuelengi limbe yuni kutende sigandu maituwe ya na kwete maendeleo isioni nitukweleano kondu wounenguka na mubango na tuimutungi ania nikenda tuose maundu alamu kwenda twike kia wetakikatethese maundu maki maendeleo ethu watongo yonthe makethwa moikonya enenthi na nyanya mona maundu maki uthukumi na kwethwa meanyanya mavukuvi twina project yebaka wethei itinda yithenia in terms of mobilization my brother Mauvoo. So I will bring our all-inclusive approach. Niende muthukumile wako wete andu othe mesani. Nenge ngamakuoneza na heshima ila ingitio mambe amba uweka. Mutongoi wa mbea ukwata uneni wa kemba uniemsi ya wakangundwa yulu vala nake wawetakana no nginya tongoi manewe vinda yololo kuthukuma mwene nthi. Beka kunditwe yeta caucus, not only independent candidate na kambuba ni single party member. Pamundu batatia witu pou nendo mwe mwinani ba mundu mugoku lakini nengu kamunengede nendo mukanye na kindu kimwe ubo watu bibi tumano ina gukana mwendo thuku nigomba itu ratigo kangundo yatyo kanetina neneno ndi wakangundo bayo lusimani tisawa ubo watu bibi twikata mwete ima batala matona tusonelezana une sirwa sibe ba amemba angi mampungi ya kaunti ya Masako ala mevikite chathini kini maendeleo na ukulia enende kukwata tongo imba unthini wa mundu maki uthukumi na ithwana umakitho makwata mba unongi nya maendeleo mavikie na uvika kila vandu ekuyu dinesi usuvya kunimo akamba tuyisi usuvya omundu eka kendo kanini muithi vandu va ukwikevula kuithi mutangazite iwonengi oro taekana sia ito kukamba na pika musu mulevi nini sikupingi lakini kuli mamu kwika na maya miaka mingi kienda mukwike mwana wenyingula miaka sitano mufaidike na atongo yala tulendetwe ingai kayumwe wina utuika wa uwi akamana kila kiende kila kisi utongo ya tuikawa ni andola mamutumite kana mamunengete mwana wa uma tongo esi chakwa chifu mukundi kana mutono twika mutongoi witu mutongoi Mauvoo nundu akwithwa ndeze kila kindu chonde chaka ngundo wesi lakini teba manake pamunenga maoni ukuya tuone ndi na ituthi aitu represent kula katono obikia Mutongoi TV kumakangundo kaundini ya Masako nyeni tawaboni mutesia. Musumbi William Ruto ni wathana atanthi nongina Mauvoo ukathingililwa kila ivinda na muno ilanthi ndui cia East Africa sethiwa na uvungulu wa Mauvoo hayasya nthi cia umiloni wa sua hata sina uya wa kukwatana na kumina ngusanisyo na kau ula uvataa maendeleo me ila kwethiwa na ngusanisyo. Josephat Musimi ena ingewa. Musumbi William Ruto ni waweta kana nthi ya Kenya ni kwithiwa na kuendea kwiwa kiyo cha nthi cia Afrika ya umiloni wa sua kwa kuimia Mauvoo ondumwe na kwete umwe nthini wa nthi ngiva ilembetani ya Afrika ya umiloni wa sua. Together with our brother the president of DRC, we have agreed on the framework under which Kenya is going to work with the DRC forces for the purposes of disarmament, for the purposes of ensuring that civilians are protected, and for giving a real chance to the people of DRC to work with their brothers and sisters in the East Africa community and in the wider context of the Africa Continental Free Trade Area and our continent. Ingiri wangela kwa siaka na nthi siava Afrika ya umiloni wa sua siena undu wa kwika kuthukuma imwe kondu wa kumina ngusanisyo ile siya mwanya wa kuyana kwa nthi isu sia Afrika ya umiloni wa sua. For years, peace has eluded the DRC on accounts of insecurity caused by armed groups and rebels who continue to target security agencies and civilian populations. This state of insecurity is of tremendous concern to humanity and to our region.
Musumbi Ruto enena kiku ya kiganjoni cha Embakasi kavindani kalawa dhasia imwe kati waita mathindhi ya umiloni wa SUA ya Democratic Republic of Congo kana DRC kuimia Mauvoo. Your Excellency, the success of this mission will be predicated majorly on the outcomes of the political and diplomatic track that demands for cessation of hostilities to create conditions for the disarmament of the armed groups. I want to assure you that I have done extensive consultations on this deployment, and in the last 48 hours, I have talked to the Secretary General of the United Nations, who has given his tacit approval of this mission. I have talked to the Chair of the African Union, who also concurs under the African Union Peace and Security Council that this deployment is necessary and is important for regional peace and stability. Musumbi William Ruto ingine wathingirila kana serikali ni kuendelea kuonania utethio wo thini wa waki na kuimia Mauvoo katikati wa nthi cia Afrika ya umiloni wa SUA ingi imenda maofisa ha maitasi ya KDF mathima kathukumenesa na kuyanana na undu miao yawe yawo inikwasya. I am confident that you understand the immense nature of the mission you are about to embark on and the expectations that come with it. Your resolve to always execute your mandate, often in unforgiving situations and conditions, to the highest standard, has earned the Kenya Defence Forces accolades in missions abroad and ensured the same back home, thereby making Kenya a beacon of peace, freedom, and hope. I have assured the CDF of the government's firm support to the Kenya Defence Force in the excellent work you continue to do for our country in various fields. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Musiaisa eka tuambe umelia matava nini ningwithe wandisi okithia o mituki. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 3 na kwenda single 3 mundume pedina masitwa nitawa Faith Mwende wewe we single ni kaleto 3 ni single ndio single 3 lakini 3 kwa timing kwa mundume single 3 na numanda omuntu ni manda mundu tutomosha single tumwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezo ezo da wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kama kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby isidola mwitana muno mutane iditenda kuunenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndatika miongo na cia ya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi we nuthitwe withine mauki bathukanyo ndwa isomanya niva ukatethekia yithio mwana undu usungi waku ni wavika Mount Everest and Nutritional Clinic ungu wa Dr. Munywa ni maitana kuvose mau asu meukuthinia ni maita mauta mutambuko itausianda kana alzas kwambatwa ni ndakame sukali thina wa vinya wa uume nangi maingi ingi mena machines ya kisasa ya kuthima ndakame yaku na kumana kila uwaite mena mavisi isioni sikivathukanyo sivo kibwezi matu mwingi wote emali tala mutomo na meru
ingi no mathoke ofisini wo ulawi masaku kuthengeana na Titot Hotel wa kiwanza cha Mulu Mutisia Garden Superstar Building na ingi ngaliko Silovi Lois Plaza leluni walete marod kulianilia na Maximum Miracle. Mafisi amedha mavingwetu kila muthenya mahingi no makulisi mukusena nambani noti muunza ile inya dandatu itano itatu ile kenda kana noti muunza itatu ile nyanya inya kenda kana umatumia utumani kwesela email ni yo ilani info@mouteverestcures.com. Ni na udhocha ingi musiaisia maonanio ma wimi kauntini ya Mombasa ni mambisi ya muthenani wa umuthi na balame kwikwatigwa kuthela matuku 6 mwaini u maonanio ana alame ungua muvea wa ngwatanio ya wimi kana Agricultural Society of Kenya methi wa mainengane ivuso yimwana kwimivea kivathukanyo kwaranya sindu ila masiovasia vatani wa kunenga umanyi kula kwi enendi Angelina Museni watumbanise Mauvoo. Mawalanyo ana ala methi tumata kutwaiswa kwa kilungu cha miaka ili ni kumana na uwa ikuwa ya corona ni mambiso muthenyani wa umuthi vala chelelo cha mwaka une kukilia uimi utandithia na utuika kana innovation maunduni kivathukanio. Ene ndimevo manyiwa ni mavikie mawona nyoni kusoma maundu kivathukanyo mekonia uimi technology vamwe na kuilola nyamusi ya kithekani na ila siete tunimuvea kusuvia nyamusi ya kithekani KWS ye mwamba na mmivia kivathukanyo na ila ye ya nyamusi ya kithekani. We want to partner with our clients. We want to reach out to the public and showcase what KWS does in our protected areas, in our national parks, in our national reserves, in our marine parks. And in this show, we've been able to bring in a number of live animals and birds and reptiles. We have some birds, we have the peacock. We also have several species of snakes that we want to showcase. And whoever is visiting us here will be able to see live snakes. We partnered with people who are keeping snakes in their own farms, because we encourage Kenyans who are able to keep wildlife. We encourage them to do wildlife farming, game farming, in small scale and also in large scale, where if they have conservancies, they can also keep those wildlife in those areas. Ona uwevo muve wa Kenya Ports Authority wina chelelo cha kuona na utuika uo ovoma na maundu ala mavikiete kwa ilia kimaendeleo kwa kilungu cha miaka ili kumana na uthukumi wa muvea wivo kuambiswa kwa port ya Lamu. We even have demonstrations. We've staged demonstrations for our documentation, diving activities, environment. So actually we are telling the story of KPA. The developments that actually have happened in the 2 years. In those 2 years we have had COVID, and past COVID we have leveraged on automation to do our businesses. That's what we are talking about. We have also completed our phase 2 of container terminal. We are talking about that. We have commissioned Lamu Port. We are talking about that. We have progressed with Dongo Kundu. We are talking about that. Yeah, that is part of what is new in these 2 years. Kavindani kauwitano ni umekula kui aimivandi ya Kenya na muno ile mbetani yao kwamba kusisi ambayo ila itonya kuenda nyana isio ila makutoa isi ya uimi. Oni kuyanana na Jeff Molu kuma kampuni wa ambao wa Sidco. Ukelelo kitu ni tuenda aimimone mbewi ili itonya kwekaneza kwa kwito kampani kendese kwethia ni mama na mbewi ile male kwethia mebanda ibindani ile mama wako banda mboka kanela makwendo banda mbembe ibindani ya mbu ata yetu ambi. Okay, mbewi ya mbemba muno tusebetie specific ya ila tweta middle twithia na lowlands middle na islands na yu katika Sidco twena mbezi kwa Skura na Duma ila niziza kwetwa kana mbele ito na kwa ila neza especially ngaliko sio kamba na ni kunikiliweke toka the isu ni chombe ila specific tunengana weza kwethia andola makwe mangaliko ni sio kamba, that is Kitui, Masako, Makueni na Sambaji tia Embu, Tharaka na Meru kwethia no mabane mbembezu Sungura na Nduma 43. Ai miala me ukamba round you nitumwete mbeo nzio sia sukuma, cabbage, banana na mchicha.
Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Minista muveani wa maundu mamevaya na uthukumi wa enendi Aisha Jumwa numbula mituki misala ya uthukumi masilikali ni ukunikilwa ni ivikia na kuongelwa hainena na andiki mama voit na wakuvika skulu ni wa Kenya School of Government ni waweta uthukumi tauna twaitwe nai na nevinda ya kusovya maundu. The public service is demoralized, which is true. I have listened to the PS and the managers in public service. Yeah, something needs to be done, right from their salaries and other benefits that comes with their offices. So I think mine is to making sure that I have facilitated the conversation to making sure that we are getting a point of the public service being, the morale being revamped. Huduma Kenya program has worked wonders and I'm very much impressed. Na ndio maana nikasema ya kwamba siku 100 zinazokuja katika ofisi, mimi pamoja na hii timu yetu ya huduma tuko na programs ambazo tutaenda kurun. Na ya kwanza ni ile ambayo nilitangaza juzi kwamba tumeongeza muda wa kuhudumia wananchi wa Kenya kutoka saa 1 asubuhi hadi saa 1 usiku. Na pia hizo huduma contact centers zote zitakuwa zinafanya kazi kutoka saa 1 asubuhi hadi saa 3 usiku kwa mfumo wa zamu. Watu watakuwa wanapokezana. Na pia vile vile tuko na mpango wa kuongeza huduma mashinani, kupeleka huduma mashinani kabisa. Na tutashirikiana na wajumbe wetu, tutawapatia mwelekeo na mwongozo wa ni vipi wanaweza kujenga huduma centers katika mashinani kabisa. Alafu zile platform na services ambazo serikali tumeshirikiana wizara kadhaa kuleta huduma kwa wananchi zikaweze kuwa katika mashinani kabisa. Hayo ndio malengo ya huduma. Mundu umwe kwa sitwa Salim Nasoro na ula ukukonwa na kuvidhukia ofisa umwe wa polisi ni uvikiwe mbe wa mutuaisia wa makwani Mombasa Martha Mutuku vala ulianile na uti wakana ni watuaisie kiko kiutwe matuku 29 mwaini muthelu kisioni cha Kibokoni. Mwisilulao ni umiwe na bondi ya slingi ngili ya na imwe vala ikoni yeye kaedhukiwa matuku 17 ni mwai uu. Salim Nasoro na ule vikitembe wa musili wa makwani munene kotini wa Mombasa Martha Mutuku asikati to kwa vitu ya kumuvithu kiovisa wa polisi na vala wa vikia kuleana na vitu yu. Salim asikati to kwa kumuvithu kiovisa usu wa polisi kavindani kala waende na udhukumi wake kula kuimwene ndivala koti wa wetakana atoese mavitu asu matuku 29 mwaini wa 10 mwaka ni u kisioni cha Kibokoni sub-countini ya Mvita. Kuyanana na records ya polisi Nasoro nukuweza kwithiwa amuvithukie Robert Kipchirchir kwa kumuuma kuoko kwake kwa aka kavindani kala watoesi uthukumi wake ta ofisa wa polisi kisione kiu cha Kibokoni. Salim nwaviki ya kulekwa kwa kimaza cha silingi ngili ya na yimwe kanaviki kuiva bondi ya kimaza cha silingi laki ile ikwani yeye kaedhukiswa matuku 11 mwaini u. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Kuendewe na ukosi wangu usanisi wakati wa enengali siya maratu na ngali ingi siya ukui muthemba wa Probox.
yumane kivila wa ngwatanio ya ene matatu Mamoa Sako Onesmus Chalo ni wenda mivea kiuthokanyo ya kuthinikia maundu maukui kulikilila na kuthinikia thina usu vala waweta kana ngali isu cia probox kwa andu aingi mbe waundu ivaniwe ndaelese kana ona yelite kwithiwa wiani usu wa ukui ukalikoni ula ungi namo ene ngali cia probox maivinga uneni wake vala mekwasekana mena uthasio wa kuthukuma kwianana na miao ya ukui na indi Daniel Mongela ni watu mbanisa Mauvoo asu. Ngwatanio ya ene ngali cia matatu va kauntini ya Masaku matongogwe ni Onesmus Chalo ula ni mwene kivila wo ni malesekana uthukumi wonu likiletwe ni ngali muthemba wa probox ila mawetakana sikuania kundu kula kutailete na gukua akua kuvita undu vavaniwe mayelesekana ona ingi maina mavalua maumetekelia kutoisya wio wa ukui wea witu ithita ene matatu ni withitwe we affected muno ni illegal PSVs hivi kindu chambe probox sielenda ikua abiria nondo waisia mekete insurance ila private na mekua andu 10 andu 8 andu 10 ona mekwela mpaka mbutini na umundi ithita ene matatu ni tuungamisie maundu onthe ala tukwetie na twasia tuyisa kuthiomoa mpaka tuone akisia wea witu siyekwa nondo ithine tuwebete makoti manene kwa county government tukaibangala manene nikenda tu comply na meo ila yebo kwa NTSA lakini wasisia probox dikindu comply te kwa NTSA na ningali illegal kukua abiria juu ingi ni menda mivyele konetu mevo maofisa ma kaunti ya Masaku kukithekana ni malikila kati na kumina thino wangusanio ila ciithitwo kati wa ngali cia matatu na ngali cia probox mwaisia ona ngali mbingi cia probox ni cieketwe tint iyo cia tint na ni mwese serikali ni eleanite na ngali abiria yena iyo cia tint kwa withita ene matatu twaisie ni tuikuma tuitetee wea witu nondo authorities ila cialetwa tetea witu ambao ni traffic police ni maemetwe ni wea wo nondo ngali cia kuana ciesela lelo ni ciekwithia asikali asuma traffic lakini maisi ungamasia lakini mesemba ni angali situ maka imande ya makosa na hii probox sikuitwa na andu mpaka mbutini maisi ungamasia na maikola cia kendo kwa utwenda kwa cia traffic police kwa woni witu ithita ene matatu ni maemetwe ni wea wo na ni mwamwe matumete undu wa illegal PSVs wenda wekinete muno aba kauntini ya Masaku nawo ukalikoni ula ungi mateleva mangali cia probox undu mwe na ene ni maelesekana uthukumi woni wailite enda ene ngali cia matatu kwitikila kuthukuma namo na kwiyomeanise na evinda undu yende na kwaliuka county government tuimekulia nayo yeke kunenga andwaya iwanza nondo maina RSL metu compete kuthikula ithito nengetwe RSL ni NTSA nondo endane maibete kendo kwa county government na maende maithukuma ta taxi na maithukuma ta taxi mayaelenda maithi maipik na kudrop kila bandu lakini waise meuma ba kuthike kema kuma ba kuthika thiane na ku mayaelenda maithi nondo ni kweto license yetwe ithio kuthukomela gugu ngali cia probox ithito cikuana kundu gigavuthinyo kwivuka thiane kani undu mwe na icio ingi va kauntini ya Masaku Daniel Mongela Mutongoi TV kuma va kiwanzani cha Basa kauntini ya Masaku. Serikali nene ni yakulwa ikalate itambia ya kwatamba watandithia nini alama vya salamo makunikite muno ukulwa huu uwa umwa ni atandithia kumatala ala maelesea kana utandithia ukwatea wa muno ni sindu cia miundani hende yukumanu ananza na mathina maingi miunda yondi za kutungia maviasala na mituki na vena vata musumbi William Ruto akatumia evinda yi kuthayu cha utandithia wo Boniface Mutisia na Mauvoo andithia vamwe na kukwanya sinu na ukwata ilovia sokoni watala uende na kuoneka utemwelu kumana na mathina kivathukanyo na lata nithia mekuolesya ta kwambata kwa maundu ma kimikalile na kuvikia na utuma mamwe maemelelwa ni maundu ma kiutandithia kundu kunza ningi vie kamolio kanokie kanini kaiwa na andu amwe ona mama yabikiwa wokitiwa andu mabalukangania wetangwa nthi na yusi andu ni ibandio yoka sisi sindu takalati yo iba ikino kioneka kama tukaibo makovisi imbesa tisio sibo serikali netokolia moka twete onaito musaata ngale
ondo tuegwa sendo kuye kobisi yeuma silingi maana eleko na wani bibiti serikali kekayua makobisi ala mana weta angalia ni mathegwa Amina na Vilingi wa Mauvoo ni malesekana ona kwithwa mbue vikiena usiokanele kwikwatirwa kwa ilanja maundu mama kiukwati veona vata munene serikali ikakunikila ingi maundu ala methitwe maikumbelwa ni NND na muno kuvikiana kuonzia maundu makiutandithia na ona ovatalaisa tigo ona ambao tovikia netwa usoisiana tu yawona ovatalaisa yona serikali kekana oyongelanga vatalaisa nondo asandi kwanga imbuane yokie lakini kotu na vatalaisa na kotu na kwata mbeo ila nokie kabelo kanini kai wando kathela yutwe kata yu anduri mai we mbesa teta hizi kumategesa utunga tikaenda unenga ng'ombe kwa ng'ombe icio ciina vaita nundu iti uitungia sukuma ikaya na cio nundu isi ai we neki nundu kuineki kwa tuitethewe nikana tinziwe masilanga to nundu tuima masilanga nundu tiyanzi wa masilanga tekiwe kikita withwake uchumi ndo thokie bio na toyewa ne bottom up not bottom up na nzenge ya financially toka kwata okindu kwata ombesa toka bottom up na mbesa manana ni matongo yene kutinda tuita no mama yakwe mekava ona kwithwa sinu bingi laitesa wa masoko ne vikia kuma miundani yuve na thina munene kuyatandithia nguzo sinde kana sindu ta fertilizer sinde no manyamase muno kwa yu makwasi mena monundu makwasi ala makati sio katuka tukatewa makwasi eli silingi 50 na wasi sio isaithio na mathia ni kaundu wona mutu uya ciana kwa kila ngone na tio kwasia ruto tusisie utulilikane makwasi makobisi kila kindu kyonthe kiyulu na usokoni wa indo atala ni wo winaetandithia ingi na lama endena ukumbelwa ni mathina kivathukanyo maiweta kana maundu maingi lama vikia na wetaiti na utongo imuvitu maavikia na uthinikiwa na iwe na vata munene wa ngavana wa kaunti ya Masau kusungia maukuli kivathukanyo na mathina lama endena uvingi satandithia ya maindo kingi tukiwa kia bana kibetange watoki kibani kwitha bandu ingi ni wayaba ana kwina mauma mogi tutakolela kana bilhazia kautu betangi watakatako na bati yake wa shedi tukotha hivi da miti nono thiba no si thina mwingi ngaba na witu wa vinya tumukulia kwa ndaya okeba au ne thina ratu ni sokoni uwitu na sokweno pejo kiba kitemomo na kingi kiba kiku kinaborete mundu nthini na munye chole nthini kingale kwetala na be mutau wibane ko yingi muno na ng'ombe ne mbingi muno igathecia thoa anu makanga mea biu mara ko mwamwidia kabungi ba ta ng'ombe ngili umwe no ngukwirwa kamaso no ikaba kuanga ng'ombe kababa nini no ngukwirwa kiokomoka yathecia ng'ombe mana 5 teithia ndu masokoni ni kwita twi babe na muke muthuku ila twi ba sokoni environment ni nthuku na indi twatata ibaya sioni nune kionesa watu akiosio na ingisio kasio ya miomo kwa hiyo tutungie mwoma nondo ithio twitwa no icho kitena mwomo utakethwa mathina ya na mama ivikia na uthinikiwa kwa mitukini vatonyeka makaemelelwa ni kuiva koti na mbesa ilima vikia na ukatithwa kavindani kala maende na ukwanya indo sio na ilovia na kwetha wa security na utuzia isio sio kazi ya kuangwa miomo ani azia twevinda ya mbua baadhi za wakati vya kukila ba ibeti kirazi na ziana ili kaiga oloka ba mutau nthini na mutau uwi takataka mwingi na tiboya kwa niaba ya ngaba na bitula dinaza kuie wabina wandeti akwatania na mule moga marusia ije ba sokoni ni kwitha sokweno andu bataka lombe kana kabunyo kaleo kata kanzu siusie ba na nitikatile kwena initiba na sokweno ona kwanzi engi tienena tikata kanzu na taendeu kanzu tu leo kata na tiaje mikambelo kwa ba sokoni tite ya matebo nikwitha kana tu thini aba tutukite binda ya mbua kuya kabula kanini na iba abe thina wa ukila Mutongo TV kumava kaunti ya Masau kunyeneta wa Boni Mutesia Mutisiani wa kutuvingia Mauvoo maitu muthanani wa mundi ndio tungia muveano ndo kusakwa Mauvoo ma Mutongo TV ni kwendea kiwiyo cha kwa ila na ni muveano ndo wao nde hala materesia kumbania Mauvoo ma muthanani wa umundi tiwanesa musiaisia